Ekuru wa yuthi na ntubo mawathe wondini ya mugwani bore itobisi ya mbunge wa Ekuru kaunti ya Tharaka Nithi barikana na mathaga ya GAF karibaba witebere ya kuona mwindu siasa nendru na mwira na irabekire mwanka thai hata ingia. Samra Gishima ana ripoti. Babane Ekuru mbeu mbithi na antu barabaturaga na mawathe kana barakwago kuri na mawathe kuma ntere cha mwiru na nthima wadi ya Mugwe barabakuga ibatetwe imubunge wa Ekuru Susan Ngugi ura abatiri kwigwa akiraithiria maubatu mago. Bariuga ibegitwe bakiojuriria mbeca cha kigina kia GAF ira iri urugamiri-ini bwake indi gutire gikundi gia nterino kiaro gichiona. Gikundi gietu twaunganire tuise Susan Mwindu arugite turuthe ikundi kwina mbeca cia GAF tagietu ni gia antu 40 na gutige mbeca twanona na twandika barua cia GAF. Awe Susan Mwindu no gutubitiria muno gukundima ukumuiro nonto ni twaise ni tukuthura tugweterero turuthire mauntu na guti mauntu turuthirite. Bariuga ntugu ya muthia kuona mubunge uyu wa Mwekuru yari kagita kampeni aranyuma ya kithurano bataro ba Muringia Nkobe. Tulombete mbeca cia GAF twalomba mingi tukandika bulubozo ikacoka tukauria atiri Susan Mwindu kuti kwenda gututethia kana natia twaise ni tukuthura uturuthire wega tibule nkatha turuthagira rigwa na ni tukuona nkatha takali mwega ti weu nontu twa nkatha na tuletagira kamu kanini we na gukuona na metho tukwirigwa ara twathuranaga. Susan ni ngukuromba na gitio muno tio twanariwa ni thina mingi muno turi ma ngurubu maka mantigwa na guti utethio tuonaga nikaturagia twakuthurare ingwa na tegwekarire. Barabari na mawathe kinyabo bakiugaga bari na ikundi indi kinyabo gutire ikundi kiago kiaro kigunika na utethio bobo kigina kia GAF. Yone na maito ina miaka kuma itawanu na guti utethia tethekana ukithirikari nontu ni maito tionaga ate mara kuthie nkinya kioro ni kama ni mwambataga njala kathie. Susan Mwindu ankoria nonto lebu twakuthurete nkinya na vira maitonu gukuthura ate kuona ri kwebucaga ugitethia ntu mariko nora gutethia Mwekuru yo ate kuona gatethia mariko mangi. Nkurukimbe ombithi bariuga kinyabo batura kujuriria mbia ino cha kigina kia GAF aramu na ugu Ngugi ataro abariungira nterino kana abatumanira utethio bwa kigina iki kia GAF. Nitugenda gucetha mubira na kibaloni na nitwishe uyu woman rep uyu wetu Susan Mwindu no abati gutumenyera no aena mbeca cia youth na abati gututethia gintu ta mipira nonto ni bo tugenda ku relax kibwa bantu ba antu mamari youth kugenda kunywa take drugs now. Ende barenda mubunge ojo abaitige na mpui kenda abathiriria mathina mago. Ingwa gote gusaga kiao ni antu mara wasira moiro kumalomba kura ndi na miaka 71 leu nio kandiete gukura ngakwange kuthuraga na gutende ndana kuona anya gusaga kuri gikundi kia mwimenyereri ni guceretie muno ni tuguceretie na meciria muno tugatwika ni tuguceretie na tutigukuona. Leu Susan Mwindu ni twenda gukwira atiri twarega gukuona kagita gaka ka mathina anaga ikeno utigace utigane na twibururu indi ni twathuranaga tuonaga uri mutumia mwega muno mutumia nkatha na mutumia mwendia ntu. Leu ni twacokire kuona no ti twendete twakuthuraga twatukuthurira uthi gwitethia uthi kurutha mauntu maku indi utituonaga. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbitagwa Samuel Gaishima.